kandi ryabanga ntiryoroshe naramwakiriye mugabo n'agatungura banshirenga baraza bagatangaho ntibanantamike je ndabona yuko bigiye gukomera kwabundi nuko umwakiriye umeruko amagari ha chamba nanuwo amagari n'umuruho ryabanga ntiryoroshe birase no kundana gato changwa David yo magaye mangire gute bandi ryabanga ntiryoroshe injira karibu injira garugaye ngo ugurure sonura ntihugaye yugururire mana yanje namahoro ndakubona yego kandi numvise ngo warakijije cyane none habaye naramwakiriye yego ndabibona n'ibyo byabaye n'ibiki nibinyene oya bakwibye nibinyene kuboshe n'amagi ndi mbohe uri mbohe oya sinobyihanganira n'ukuri reka mbwire pasitori kantelefone pasitori cyo uri mbohe alo pastor nyaruka ngaho tutabarize wa muhungu wacu yo nje sanze aboshe ndi mbohe ego yo nyaruka pastor nuko dufashe uzobukoze nyaruka yo uri mbohe Chibaza nta nibyo noshobora no kukubohora mana yanje n'ukuri karibu aho kagazi kandi sawa imbore namore ntayo mbona uri imbore ngaho oya n'ukuri nampore namahoro yego azupa sabwe satani ni mubi yewe kayewe kuva umwakiriye je no twaherukana none byabaye naramwakiriye kandi wewe basuma barakubangamira ibi byabaye gute ibi kandi basemeruka hari uku oya kuva cyagiye ngaha none ntibagukubise oya reka ndeke bakubujije urazi jewe kuva hamwe ntamwakiriye urazi ko namwakiriye waramwakiriye ndamwakiriye rero nariko muri WhatsApp bararungitse akantu ati kuba imbohe ya Kristo kandi papa cyari ntorutse ku murongo oya hama rero ndabisomye ndibuka ko waheruka kubyigisha yego imbohe ya Kristo kuko Paulo yari imbohe ndatora ndabwira umukozi ambohe guhera ubu rero je gasupari ndi imbohe ya Kristo reka jana bwana basuma bamusize oya nico bana yanje aha rero uratekeye uri imbohe ya Kristo ahubwo uri imbohe y'umukozi kubera iki none ko ariwe yakuboshe uri imbohe ya Yesu niwe yarakuboshe none aho ndamwakiririye naciye mba imbohe yiwe kandi waboshwe n'umukozi none sinamubwiye mbohe kamara matsa karama namubwiye mbohe ntamika none aka byatse ko ndakatora ndakaje none aho uzoba imbohe gushika garutse inde nyamukozi cyane Kristo sinamwakiriye nanamwakiriye bamubaza kuba imbohe yiwe sindiyo rero oya sindiyo uri imbohe yawe canke y'uwakuboshe nyene kubera iki kuba imbohe yiwe reka mbanze ndagutekurure abandi ntamike oya Bibiliya nayo ngo turitegenda muri Yesu Kristo ndakubari uritamika mbanze mubore je byanana nawe uraho yari yakutaze yaramudadaje ndasha uyu muntu yarigeze kuba umusuma kubera arazi kuboha je ntavyo nawe kumenga uri kurabo yega nyene yarapfunditse
kugira ngo biroroshe ariko mugabo utambujije kuba imbohe araba ko atanara kabogita nayo ubundi ubutambujije kuba imbohe yiwe oya ahubwo cubu witegenda muri we Eka yari yamwishe amaguru nyine yabantu. tedura ku maboko naho ni harabona aho Bana yanjye. aho ni nakunda gira mugabo nimba waremeye ko imbohe y'umuntu ubu kemera ko ya Kristo basha uzokwaye yewe ibi byo ntibyaba ari minyororo iyo wotumubona minote yewe uranduhije cyari yakutanze Yafishe fasha kweli mugorora. ngani bi erega kirikina sa mwari muhuye yo bantu cy'agatumbura nawe mukoze ku botike nsanze hugaye nagutume yari mukunyugira wirihe Yari yarapfuye ndakubwira. yari mukunyuza inzara ariko yaje agaterera ngaha aka gatumbura kari kamatigiri Indera nakundi nuka mbara turakugurira akapaneka n'imisuhuko ye baba we urahatswe urazongura abe ntikikunike bakiriza ubundi ngorane kwera mbirita rero Rindira abadaheze. mugabo ako tugoza yande Yadamuzanira masende amazi. Esa kubera ntatayo kwagucaye haragabanutse ubu rero Paulo niwe yavuga ati ndi imbohe ya Kristo ubu nanjye Gasupari nari imbohe ya Kristo yewe ngabo wavuye bakwandika mu bitabo Aho wakwandika Gasupari boya twava tuguso. kari je nari imbohe ya Kristo Gasupari y'umukozi wewe Gasupari itakenda kubarire rero cyangwa nabyikisha we wumvira icyagace kandi kora ko ari WhatsApp turumika gace gatoyi hajya bisigura urabona utaramwakira bawitegeza mu byaha ibyo ukora byose nta kigukurikana umutima nta kivuga mugumaze kumwakira kubijyanye n'ibyaha n'ibiki ibyo urabiheba ni ugomya none wabyumvise ya nzoga uracyayikura ya nyota ntiyagiye usanga gashangiye no ifana naho muri kaze urumva cyangwa diabete urigerera rero ubimbohe yiwe iya utumye niyicuja urumva icyakubwiye guheba ucugiheba yari mukunyikindara kagatumbura turasohoka uwo ku butike sihari ibyakubwiye akaba ari byo ukora aha gutegesa akaba ari huba nyambara amasengesho ukayakora niko kubimbohe yiwe none wumva ko umuntu akuboshe uri mbohe umuntu agutumye icyo ashatse nagukoresha ibyo ashatse ubu rero ucuba umukozi wiwe ukakora ku bw'ubutumwa bwiwe niho uba ubaye imbohe yiwe mu bwo tuba twitegembya none wumva ko utumye gusengera abantu je nk'ubunye gusengera ubu je ndi imbohe yiwe uko barandondera ku rusengero namwe muzetswe n'ibintu byinshi pasi ihangane ndaje sineba none ariko ndafasha Sanga kurwara amadayimoni. bazasaze bashamwe muronderwa n'abantu benshi n'ikibazo ariko nicyo twemeye icyo rero ko nakubwira kuko turi imbohe ya Kristo adukoresha irashaje nuko rero muga tuba twiteganya nota gute yamboshe naje kumukwakiriza mboshe uritegembya musomye rero bamuza muratahura munabaza anubona kuva cagiye singe yamate na kugera kiriya gihe sinatwapaha kumbe nari imbohe y'akadogo akadogo nyaku oya si wese bamubwira kubona kadogo kari urakoze ibara ryanje rikuye murakoze kwetu butu mukirisi ngosha ngaza kumayapanya nagohepore shachari Akuraraba mugurire ninja ifana yoyo. ibi nibyo Nibyakadogo nyene. ni nkako twara babashwe na ya murakoze Mani shimwe n'ukuri.